ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu hirya no hino. Ndabashimira kuko tubona ubutumwa bwanyu mutubwira ko mwafashijwe na bino biganiro tugenda tubashikiriza umunsi ku wundi. Uyu munsi turagaruka kuri iyi ndirimbo wumva, ni nimero 186 mu ndirimbo z'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda. Turaza kugaruka ku mateka y'uyu mwanditsi wanditse iyi ndirimbo. Bagiye bandika indirimbo zitandukanye zirimo kuziramya Imana no kuyihimbaza. Ese ubundi kuramya Imana ni kugira gute? Kuyihimbaza ni kugira gute? Kuramya Imana si kwa kundi tuje mu rusengero tugatangira n'indirimbo zoroshe. Kuyihimbaza ntabwo ari kwa kundi dufata indirimbo zihuta cyane, ariko kuramya Imana ni ugufata umwanya ukiherera ukabwira Imana ibyiza yagukoreye ukayishimira. Naho guhimbaza Imana ni kwa kundi tuje mu rusengero tugashima Imana, tukavuga ibyiza Imana yadukoreye mu ruhame rw'abantu benshi. Bahaye ikaze muri kino kiganiro kandi mushobora kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise 257. Iyi ndirimbo mwumva ni indirimbo nimero 186 mu rurimi rw'ikinyarwanda yitwa mu isi yacu no mu ijuru, naho mu kirundi indirimbo yitwa izina ry'umwami Yesu. Ni indirimbo ifite amajambo mu kirundi agira ati: ntihagire umuntu ashimwa umunyacubahiro naho yokirusha abandi, Yesu we nagaheta. Ni izina ryiza pe, baryizigire mu isi, ni izina ryiza cyane, barishime mu ijuru. Iyi ndirimbo yanditswe n'umunyamerikakazi witwa Lydia Baxter mu mwaka 1870. Uyu mudamu Lydia yavutse mu mwaka 1889 apfa mu mwaka 1874. Imyaka myinshi y'ubuzima yabumaze mu gitanda kubera indwara yamuteye ubumuga n'ububabare bwinshi cyane. Bivuga ko yamaze imyaka 30 yiwe ya nyuma ari mu gitanda arwaye kandi afite umubabaro mwinshi, aribwa cyane. Lydia yari umuntu wakundaga gushaka inkomoko n'isobanuro y'amazina ari muri Bibiliya, agahora ashaka kumenya ubutumwa bwihishemo. Aho ni naho yakuye kuvuga ko izina rya Yesu ari izina risumba ayandi yose kuko risobanura Imana ikiza. Yavugaga ko rifite inkomoko imwe na Yoshua ndetse na Yowasi. Abantu benshi iyo bazaga kumusura mu rugo iwiwe baje kumuremesha, bamuhumuriza, baratangara cyane basanga ukuntu anezerewe, akabaganiriza neza ndetse akaba ari ubahumuriza ndetse akabasabira n'umugisha. Yahoranaga umunezero udasanzwe mu maso yiwe, mu buryo tumenya yuko amaze imyaka myinshi aryamye ku gitanda kubera ubumuga bw'indwara ndetse n'ububabare bw'umubiri. Bamubajije ibanga ry'umunezero yabishuye agira ati: mfite ikirwanisho kidasanzwe, ari ryo zina rya Yesu Kristo. Iyo ntewe na sekibi mvuga iryo zina nawe agahunga. Iyi ndirimbo ya Baxter yayanditse ari ku musego imyaka 4 mbere y'uko yitaba Imana. Yayise mu rurimi rw'icyongereza Take the name of Jesus with you. Hari abandi mu cyongereza bayita Precious name. Ni imwe mu ndirimbo z'abakristo zakunzwe cyane kandi zisobanurwa mu ndimi nyinshi zitandukanye. Impamvu tubashikiriza n'amateka no kugira ngo ibibazo nawe ucamwo bimeze nk'ibya Lydia cyangwa se birenze ibya Lydia bigutere gukomera muri runo rugendo turimo rw'umwisi. Nta kintu na kimwe twashinja Imana itakoze, nubwo tuba turi mu bibabaro, nubwo dushobora guca mu bukene, mu ndwara, mu kubura abacu, ariko izina rya Yesu ni izina rihumuriza kandi ritanga ubuzima, rigatanga n'amahoro. Ushobora kunkurikirana uri muri ibyo bihe, kwifurije kugira amahoro yo mu mutima no kumenya Yesu bihagije. Ndabashimiye kuba mudukurikirana kino kiganiro kandi ushobora kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise 257. Murakarama.